Lethabo Maleka loyi a nga na norho wa ku va gqwetha u le ku dyondzeni ka tidyondzo ta nawu wa jaha loyi u ve ni ku tikeriwa a ha ri ntsongo u tsetele hi nyoka ya xivandlankombe leyi nga na vuxungu bya khombo swinene leswi nga endla leswaku a fa mahlo. Immediately when I opened the door of that toilet, a cobra shoot its venom into my eyes. Hi nkarhi wa kona ku navela ka Lethabo ko yisa mahlweni tidyondzo swi ve swi kavanyeteka. Endzhaku ka malembe mambirhi vatswari vakwe va n'wi kumele xikolo xa vadyondzi va vatsoniwa laha a nga va a ya dyondza exikolweni xa Situthulwane eka Maxaxani. We had challenges in terms of material, like we lacked some materials such as braille machines and reading material. Vatswari vakwe va tinyungubyisa hikuva a ri un'wana wa vadyondzi va ka Matric lava nga pasela ehenhla laha tikweni. God opened ways for him to a point where what happened to him when he was young no longer became a factor. I don't know how to thank him. Words are not enough. He is a good boy and he will one day eventually support his family. Lethabo u kume bazara yo ya dyondza tidyondzo ta nawu eYunivhesiti ya Limpopo.